Үрігін бұлдыр бұрнеде, паяны бір серінбе, сүндері выры тұрғынже жұралза юсне чываш ширав жезембе сывы жезен пулдарулығы бірге калажы бір. Кудырық ширав жеземді да сывышсем бидехтен нумайды ғайман, анчақ візен пулдарулығы чываш литературы историнже биде тарын ерғы варны. Хронология еребе боғас бұлзасын, чын малдынақ Золотницкий Николай Иванович бірге калазаға варар. Николай Иванович Золотницкий пенде загыр жер шерімді хырмышылда урхас кушка елінже журалза юсне. Хый вғыденже выл хузанды университетра варенне, чилай хужы шкулзен хузан киберничи шкулзен инспекторы болза ішлене. Николай Иванович Золотницкий чываш чилге белевенже ытларағы ішленеенде. Выл иккеміш чываш грамматикен авторы, ку грамматика заметки для ознакомления с чувашским наречием ятпобичетлензе духны. Шак грамматика инде вырыс төслегебе иргелене болзасында премж грамматика баданлаштарзасын куда шенелексем тада ыры ензем бедину маймы жендезесін ширагане чываш полны тада вол чываш чилгене бедилайх пілнене бола чываш чилге уйрымны кеземберге Николай Иванович Золотницкий ширна иккемыш грамматика вырысла заметки для ознакомления с чувашским наречием ятлы. Чуваш шинны жирны не было, ша грамматика, премеш грамматика баданлаштарзан чилай ыры ензембе буян, чуваш чилге уйрымных земберги теплендрех, тересрех калазаговарны шугушсем бур. Тада галаще пушлаза Николай Иванович Золотницкий чуваш чилгенже үй саза бурыне азырганы, она хойын кенегене гырце малашнеде уузу гурма хонықтарны. Тогда те пропельдерышлещ Николай Иванович Золотницкий заговорный был корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других племен. Вол пинде загрышечтмел билегем шулта тухна, хузанда печетлезагларны, ку словарь чувашчелин премеш этимологию словарь шутланать. Золотницкий тюркчелгизене, финно-горчелгизене, тогда Европа челгизене бидела их пельнешамба. Хош прочеваш сама кезем, ты дирекчил кезембе, финно горчил кезембе прибег полныне азырхамма булдарны, везене пулове штан бул загайныне, хош самах себе прибег полныне был, кадарца бама булдарны. Тогда он зербушне шак словарь бае зербушне, чеваш фольклорне, аджабача фольклорне типчезе жирны, үшсемде икимыш пайынже печетлензе духна, унда төслі хрен, тада кучару текст чеземде бур. Вол тудар, кыргыз тада Алтай фольклоринжи бірер текст илзе чувашла кучар загларны. Тудар тада кыргыз фольклорин жен юруземилне, варашав юризене боксасын, візем чуваш халық юризене бедеде живых пулдарныне курма булад. Үтті жүрікшілігізене лайық білнене гура, чувашшілге жанақта жүрікшілігізен шутне керет тезе, вол самақ этимологине онландар забанный урлыгына бар, фольклор текст чезене кожарный урлыда өнендерме дұрышны. Чилай хуже каларымыде Николай Иванович Золотницкий шкулзен инспекторы был за ишлене, вол чываш ялезенже шкулзем участелешпе ишлене, тада шак шкулзенже адезене вредне чухне таван хамышчылгене узугурмала дезе шинеданы. Мле галасты чывашчылге урла адезем шине білевела айхрах ежына шидене. Шаву шкулда узу гурма дезе чываш кенегене тада чываш календарне хадырлезе коларны булны візем темеше коларым бады духтны. Золотницкий хузанда Вильнев, она Аркск шевижене бударны. Тада те бір жин хронология деле жебе бақсасын Золотницкий гышын был Михаил Федоров. Пинде загыр жер хырық сақырмыш жылда журалны, хурапха ялінже. Вол Самарды учительзем хатырлеген семинарие, бірензі бідерне вара емірді шыбе хойын бұрнышне, хойыны жығылне верендеу жібе жығындарны. Чынмалданақ вол печуріне залынже, шкулда ішлед, Карен Цареево Кокшайск хулынже, шкулда ішлене, ачесене пілу барас телешпе ішлене. Шкул программине буянлатмады дұрышны. Вот, оның литературара ховарны, чи пал хайла візенжен біревіл аржури поэмы. Тепче жезем галашы шак аржури поэмына бұл Александр Сергеевич Пушкинын метел ятлы совибе балашны хышыны ширны бұлі дезе Пушкин савинже
бір шул жүревже, шилдыман алегетте, лаша бабыра ганскер, вара шитсе адашса гайса бідеті, пиди шикленет, пиди хырать, шав вол шиклене хыраныне, он туй мезене сасы урлыда, повторзем урлыда, пиди илемле кадар цабаны шавбек хайлав, Кужараска чевашсенім булат чердезе хавхаланады Михаил Федоров. Анжақта оның Пушкинын бекекче берилемлі болса дұқмаш, ол бара чевашсенде шақна евр халып сен бұры берге аза елет, хуйрыма хар жюри берге қалаған хала бізіне бара, оның ар жюри ятлы поэма журалады. Ар жюри поэмыра чепре нельзень чевашшины, хведер, Пурнышне салласа кадартны урлы, шак вохотри, чевашсем еплерех пурныне, меле шугушлы булныне, весенне шихеле еплерех пулныне, калаза кадартны. Кайлава баллада дезе чын малдан Михаил Яковлевич Сироткин галады. Волына пребыш тепчегене, литература аныне кірдегене булны, она был выросла да гужарать. Шак поэмыра, Михаил Федоров хозяин дорогинчи вырн яджисене пиди активлы узугурны, кунда аставатыр поэма сюжетче дырых вол урхас кушка вармани берги да аза илетти, чибер уй берги да каланы зембур, тада пызыкрах пылдершле пайыр яценчен, ижек ри чиргü берги каланы бур. Инде вызем чын бурнышра теле булаган реалы география талкы жызем шутланашы. Карты жіне бұқсасын візене үйгерме тупса балартмада болады пек туйнады. Тепчене денерін Михаил Федоровын аржюри ятлы поемыне хой вғыденже Виталий Григорьевич Родионов пиде теплі дишкерне бұл ядарлы кенеге жирати Михаил Федоров аржюри онландарывы. Кунда кашни занара, кашни замахи мелеріх білдершлі бұлныне, кашни сассимен тоды жақтел бұлныне. Онландар забарать вол меже редакции бұлны жақ поемын. Икені ширнығы шынақ вол ламран-лама сымақ вишін жүрене, бірі депринжен шира еліне, ширза еліне жүхне, кашнемінде бұлсан сюжетне улыштарма, есымақ езіне улыштарма бұлдарны вара шамба, жақ поемын де меже редакции да бұлны. Вара пенде дохржер сакрмышулда, чем бірде Иван Яковлевич Яковлевичный чем бірде чеваш школінче, вол чеваш юмах зембе предание зем ятлы кенегере дарспи боемы ба пірле печетлензе духны. Онда балах унын авторы кам булныне калама юроман булны. Типчеген земденерен тада хой вогденче шак поемы ба, тада чеваш сымақлыгенче аржюри сценарибе Николай Ежендеде козыкланны. Тень ун видимебе тень умбадамар вол шуралман ача сасы ятлы поэмы жирать кайран. Самана видимеде полны буль поэмына шырыма хавхаландарагане. Енженде Михаил Федоровын поэмінже бір ар жюрие сарымзыр Вилімбе вилнешінзен чунизем кучашы денене курат бір болсасын. Николай Ежендейн варам поэмінже иткен шин чуне, ача чуне шуралы чене хына вілерне болсасын кушма болдарады. Тада дебір өшенбек интереслі жуғыш да қаласа қорас келеді. Енженде берін ачезем чваш болса журалашы болсасын, хызен жуғыш ізене гайран вырысла варентнине бола вырыслагына қалашы болсасын, візен жуғыш іземде шенбек ар жүрене күшмашы же. Ундан калас болады шак метел ятлы Пушкинынцев вебе, тудар поэче хой Габдулла Тукайда, хой выгоденче пиде косыкланны тень волта кужарза бұғастене, унында шакна евр Михаил Федоровын ар жюри евр шурали ятлы поэма журалны. Анжақта оның поэме юмах евр, кунда тударгачи вармана гайса кындыры выгоденче, пызык пренезем касса келеді, умбатне қыдықлама дезе бұнны шурали не был, улдалаза онда пүртнезене хестерзе вармана хварады. Кундайынде тип шуғыжы шины шамбек чешміш сенжен вайларах, матурдарах, осларах, тада вол візене удалама пулдара дейкен. Михаил Федоров поэмеже вары чывашын пурнышын білдері жіберге шуғышланы ұтларах. Кужарны денерен, чын біреміш Сироткин кужарны деремір ар жюри поэмына вырысла. Юлашки кужары візенжен бірі выл, пиде онышлы кужары Анатолий Смолинын кужареві. Шаққа негере оның чывашлада да вырысла вариант жезем бұр. Шакна палырцағы варашынчы. Ундан хронологи бегайсасын, пенде докоршыр ултымышулда, сөндер варри дөрігінже Иван Саламбек ятлы ширавже журалны. Шенер буш ятлы ялдам. Вол Шубашкарда пет техникумра вренне, ундан аспирантуры бедерне.
Терлі хажат журнал редакцийінже ішлене, уйрымақ Шубашкарда Чуваш Республикенже дұқса, тараган хажат журнал редакцийінже тада врендю сферінже беден умайдырышны. Пір хуже наука батипчев институтчен ердюжида болза ішлене. Пенде доқыр жер қырық прем шулда репрессии заманы онада бұрза девет, бұл пір вұғыт шыбірде чугун жол хывны жерде тұрыжад. Ундан давранных үшін вара литература анынжеде ерхы варма бұлдарны уйрымақ прозыба ішлетвіл. Унын иштул ятлы роман бұр, велеме ятлы драма бұр. Тада пиде косықлы пиде хыневірлі повешсе кажы міншін кіскежі, уйық хыбарзан, икселіме шанчык, тада перваги юраду повешсем бұр. Типчеві Өже инжеде паларащи унын ежезем, бұл пиде чымбырде Чуваш школебе да Иван Яковлевич Яковлевын өжелі хелебек козықланы шақсене тепчезе уйрым ядарлы тепчеві жезем дебе жетлезегларны. Ундан сындырварын тұрықынже шуралза өсіне тебір автор был Ефимов Георгий Осипович. Бұл пинде доғыр жер вуник кемір шулда, шанар ятлы ялда шуралза өсіне шуралны. Чуваш патшалық педагогика институтне врензе духны. Ундан шкулда да ішлене. Кайрах варашак Чуваш патшалық педагогика институтне ішлеме давранать. Кафедра бушлық үйде бұл за ішлене. Профессор бұл за ішлене. Асла ателіх выржине худшыннық выгодинже. Чуваш литературинже вара. Шак Ефимов Георгий Осипович фантастикалы хайлавзем ширныбе палырзе уны. Шак фантастика жанрне адаландараган юзенжен придизе калама пуладина. Хой выгодинже утмалмыш узенже. Хажа бача вали илемли хайлавзем жиравжизе мытларах ширчырға дезе ядарлы конкурсем иртерне. Вара Ефимов Георгий Осипович Громов грамоты ятлы фантастикалы хайлав жирад. Шындерет балах, бара шак шындерни, она малашнеде фантастика жанрбе үшлеме хавхаландарны. Кунзыр бушне был Тимыр Тытканран ятлы повесть шир загларад, шуды эмет, тада шыр төнелі ятлы көнегезен бурунын. Чуваш фантастики не адаландарас ені бепеде тұрышса ішлене дерім. Бұл шак фантастика жанрын, социалы публицистика, тада социалы политикалы фантастика тезізіне пушлаза шак тезіз сәмбе илемлі хайлавзем жирны болны. Валентин Александрович Абрамов каланы тұрық чын малдан жирны фантастикалы хайлавызенже күнда наука материалы ұтларақ. Бұл хойы наука үшчені болны не бұла. Шак маладу хать болмалы. Калы бір Громов грамоты ятлы хайлавра. Кажарда ужынны жандалық ятлы хайлавра. Веселовский ятлы академик бір оның бұлы жағане бір жамры комсомолец. Бізем шыр планета шейін туғашыде шар шуғышлазығыларза вешеген жар шавын женеларза онда халичен пілмен газ тубашы варашав газ полушныбе шыр планета шенже шандалы галуштарма шуғышлашы анжақта візен онда темскер кылдық сиксе дұғатте шары позулатшы болмалы вара візем хосенішне вішнех шедереймешіш болмалы. Кайранхи вара фантастикалы хайлавзенже хайлавын илемліх енне кемлі ғуйрымадыдынад шамба оның хайлавзем кусукларақта булаган чүнне шивықрақ та болса дұғашы. Калы бір бұл Тимырдытканыран ятлы хайлава чылай пуянладад вара хайлавзене жерні жүхне Чуваш халық сымақылын пуянлық неде ұз ғұрмады ұржад. Тимырдытканыран ятлы хайлавынже онда теп шуғыжы иге Чуваш шенный Мускава гайза бір конференцияне худшынашы техника ені бетерлі вешеген карапсем шуғышласа кыларас ені бе хердеген конференцияне візене вара візенеш мілегала шуғышласа кыларыны карабе ташта енже житме бұлышныне онан заилеше де ючыржы ври лайық маржын құшлы жінзем візене вырлаза гайшы. Пуянлатны хышын шак хайлав сюжетне чемен батыр бірге калаган халап сюжетне декіртне вара икен карап мілерек була сене шуғышласа кыларма візене ют планетари шинзем пулужашы, ют планета башихан удудасы вара чемен батырны топри батне гайза чемен езе она чынне хышын шакшихуну ергелене деккен.
Шамбек хойне евр халық сымақлығын сюжете хайлавын мілегалас хой еврліхне сюжетне тарланатын ма бұл ужать. Малаллага яспузасын Ефимов Георгий Осипович шанар ятлы ялда, шуралза үсіне дерімір шак шанар ятлы ялдақ, тада чываш литературы білівінже, чываш литературынже пите-пілдерішлі пиде бұзық ергіварны тебір пулдар ұрлышын, шуралза үсіне вылы Геннадий Яковлевич Хлебников. Хыне вали выл шанар ятлы псевдоним илне болны, выл пинде дохыржы вдариккем шулда журалны. Хузанды университеті варензе бідерне, бір хужым педагогика институтынже, каран науку батепчев институтынже, бара юлашкенжен Чуваш патшалық университетінже Чуваш литература кафедрынже ішлезе бұрны. Кафедры нада ерце бұнывыл, профессор бұлны, кандидат ішне хүделене. Оның литературы білівінше чебілдері шлеушізем, бұл Чуваш роман Адалановне тишкерне. Тада он зұрбушне шемен елгерін Петер Хусанкайын, Мита Вашлейн, Ильбек Мигулайын, Хведер Уярын, Кужма Дурханын пулдарулықне тüплен дишкерне. Унын дишкері візем, малдан хей тüпчев жізен ешізем бедан лаштарзасын, бұл хайлава унра пур илемліх мелезене шуда илзе тüпчесі. Унчен хей тüпчев жізем бара вульгарлы социологизм меслетне ұтлара ғузығырны вара візем шак хайлавын илемліх енезене курмазрых варны, везене тепре булмала десе ушламан. Шамна була, унчен хитипче везембе хириштер вада, томала пулза дугать везень. Палларах ижезем Хлебниковын. Чуваш романе, утмол шулда духнавал. Ундан современная чувашская литература, пинде догрже щитмель брем шулда бежетленне, пулда рулых тиши, ятлыгыне гейбору пинде догрже сакун брем шулда духна. Шилжунат ятлы литература кружок гейшлене Чуваш уйрымынче выл вохотра. Шамна ерце бырагане, те булны выл врентнебе вара. Мне галас Чуваш литературынче мунжар ширавчы, тада совыш тухма булдарны, тада выл хой хышын литературу депчев жесене де педин нумайын хварны. Хронология бе бұқсасын маллага яспузан, тебір депчевиче выл совыш Орлов Арсений Петрович. Бұл пинде дұқыр мұнтақырмы шулда журалны, Сюн Юкова ятлы ялда, аслателі хывыржине худшыны, шәл бұлінде бұл совызем чилай шыргаланы хирхиккем шулда вилзагайны не бола, паттырлы вилімпе виліне не бола, совызем оның малдан түрлі хажар журналда бюджетлен не болны, таванезем бара кайраны утмалмы шулда шав совызене бір жере бұштарзы, совызем ятлы кенеге печетлезе кыларашы. Вот шак совы кенеге бе кона паллывал. Орлов Арсений Петрович. Тебір паллы совыш, сөндері бір едірігінже шуралза үсіне автор Альберт Канаш. Кожанов Альберт Георгиевич. Ол пенде тоғырже шерім зақырмы шулда журалны. Октябрьский салынче совыш пулны деремір. Оның палырақ кенегізем совызем, утмалмыр шулда ұқныскер, иккемі жудым, пенде доғыржы утмал белдек, тепре шопчексем епсере итлезе, пенде доғыржы шитміл зақырмы шулда дұқны генеге. Шамрықлық бірге, юраду бірге, тван давралық бірге, педе жембек асрай улаган, хойне еврлі, илемлі совызем жерні Альберт Канаш. Ебаставаса выл бұрдақ черлерах пулны, вғырынба вұртны, аплабусасында бұрны шиевір пиде кулянатып тезе бірсі винжеде бірсі мақта каламасы оптимист бұлны шамбе хитре елемлі совызем жирма бұлдарны. Кундарақ келзесін бара тебір паллыда пілдері шле жиравже, бұл Любовь Васильевна Мартьянова. Пинде доқыр жыралы мұшылда Карабаш ялінже журалыны. Бұл Чуваш патшалық университетінже история бе филология факультетіне бідерне. Она бідерзесінех Падры елдірігінже тұрған яліне үшлемей арашыны. Кайран тванадыл жолыналда, чылай уже үшлезе бұрынат, халі вара тевішлік анура тван ялінже, тван келінже бұрынат. Бидех тұқса жүремеш бұлмалы, ну, совызем жирма бірақмаш теніне елдіне. Шкулда ажезіне вретіне вұғытра биде
ажатынжи, она кысыкландырма бушланы, ол бара шак видимбе, ажесем бали чылай калав жирны. Калавизем гайран. Сен гері алық ятлы калавзен бухинже бежетлензе духны. Кала бір күнда елымра, кажагазем, кажару, туслых, малька, пурде біріншін, тадағытте калавзем бежетлензе духны. Кунда сюжет негізінже ажезен куленхи мускаризем, выезем, типтемізем жуджинже аслызем бе ажезен худшыныве, нумая хапсан маламар дене, кішін езені күрендеремелі мар дене, тадағытты. Чилай кайлаве, тада чилай собе, Любовь Мартьяновын кайрах школ программинегіне, литература булаве, килде булаве ешеге негізінже візене цавулама булад. Собы Семден неренцев визене жирма Любовь Мартьянова вренне вохотрах пушлана. Каряна университетра каларымен дешіл жунат ятлы литература кружоги болна. На ерце бұрағане Хахи Геннадий Яковлевич Хлебников. Тада ундығышын полны врендеген зем ерце бұны. Кружок бол вохотра вренне чилай шамрак совыш шүрене. Вземінде чвашри шамрак совыш сене пулдарулу хибе палашны расширие, мне был заердеть литературу завлыши млерах палы совышсем провезен пулдарулу хибе палашны перберин совезене тыцал вуланы большамба. Утмал маршит мельмашу зенже варенискер Геннадий Айхи зен пулдарулу хин видиме шак шилчунат кружога жүреген зенеде видим гюнебек туйнать. Халдин бар Любовь Мартьяновын калыбыр традициялы форму бажырны совезем дечилай, везем Твада ергеллі строфазем, икшер ергеллі онда, шав айхи видимебе булас, иреклесовы вишебеде беде активлы узугурат Любовь Мартьяновы. Чын премешкенеге онын эпет чертіне бұжақ ятлы, сағыр вуник кемеш шулда духна ол. Ладно, шақында бұрчы болмалаға ол. Ондан Сенгері ажалық бірге қаларым. Шуры юрри. Бенде доғыршыр сағырвын ұлтымыш шылда дұқны генеге. Ондан ежін манзы мақсем дұқны. Тебір сұвы бұхе. Тада сұвы зем бұхе денерен. Халхи вұқытра мускавра. Халхи рашейре бұрынаған халықсен паянхи прозы, поэзии, драматурги, тада ача-бача литературы, публицистики, ятлы ярымба көнегезем дұқырыш. Вот думаях полмаш паянхи расширие бурнаган халыксен поэзии ятлы сборнигенже Любовь Мартьяновын чилай зови впечатлениями булдарже выросла гужарыра. Апла булсасын на перендор храгына бар, подим расширебе плеща, да унын совесіне тыцавулама булдараще. Тада чепір хоне еврлих калазақ варас келет, Любовь Мартьяновын совесіне чилай композитор Юрадағывны, Чежега Крымда ятлы юрына пурди астывашы болтада ұтты земде. Көвіліктені аплабузасын Мартьяновын совезінже теп вырын ежінад. Совезен бірге калас бузасын Мартьяновы совенже хирарым денжи тепре. Унын савныше, кулянове, мен шушланы, мен пушне ұраттарны тада ұтты де. Візем пиде лирикалы завызем, тарын жушлы. Интимлы, лирика тесне, тесе дезе калама булат везене. Ирикле Юрий Семенович Семедер хойн бір тепчеве жінже, шапла жирный бурчы шавы совыш, тада шав жотрах Любовь Мартьянова, тугуш поэзин теслихи зембе, пиде активлы узугурати шав тугуш поэзин видеме, он булдарулыхын жеде бурдезе каланыне буланычы. Шуры юри ятлы кенеге алайынче бурда, шак кенеге ризывызене темеже де буланычы. Прелар завулазасын онда херарымын телей савыны же бірге жирнаран совызем биде, юраду бірге жирны да чуна живых пек тойны чете прелар завулазасын. Млегу юраду бірге гына жирати айванка совызем жирны дезе тарыхны чете тепрелар завулазан бара шопталып шав тугуши ябалы жанақта бурыке не курма булдарынча апла млегалас настроение не гура комыл улны не гура унын совезене терле вохотра терлерен ежинма терлерен онан мада була диккен
тугуш видимо денерен ку шак я балазене узу гурасы ытларах шав иркле форму баширны сывызенче баларать манын жутпа Дада шак я балазем баларасы кала бір шучандалық ба еден бірлігі бірге, хере херешлі я балазен бірлігі бірге, жырасы бұл туғыш видеме бе қосықланын жен гынамар пұрны жағале шавындан да келет пөлі дезе калама бұлат пөлі. Вот. Анчақта онда темскер туғышран келіне яқ бұрбек туын әтмішін дезесін тур ежі барсем, візем шавадылчы бұл ғарапатшалығы арғандығы үшін баларақ, үтті чывашсен жен күшса келінде шағынба туғыш менталитетіне үтларақ сықласағы варны бек туынайды. Калы бір шав хере-херешлі пулымсен пірлігі бірге пиде интереслі пиде хөне еврлі бұл, шақ шуры юр-юр регене кері пірсовара шерзағыдартыны. Шур кылганла улықра пурхова, шур кылганла улықра шур диха, епле чубать пухае, аяра, хва улы халихе шугасра. Кундайнде сваиге сыбыга байлама болать. Прем жинже онда телелі самнышлы саванцем, бір хуйық сыр тиха чупса жүреде улықтырық. Шавындақ болынде ыражаны шымылық, шамрықлық тейі бір, хоби шемже ешіл, болынде хойық шанда бұзан шақ тихана, хіне-хіне бір-бір девіріш тударап тезе, волда жуғышнамаш бұл, иккеміш сыбықра вара, пулазлық евір азаплы тертлі болма бұлдарасыне азырғаттар загаланы. Вот. Тиха кайраны шединсе житсесін, евір я балазем туртарма бұлдарасыне, она хене-хене шамбек ішле тересі бірге шуғышламас тихалылығы. Вот шав ырыда болады, начарадды болады, шав бұлымзене, бұлза ертіне және кулен мала бұжырғын маламар кезе галашын мартияны вде бір завара, авадач кук-кук ятлы завара. Мен пуласы бұр бірех болады. Тезе пөтемледет волунда апла бұзасын, шав ырыне де, начарыне де тевішлібе ешін мала бұжырғанны бе, немде ұлжын мас тезе галашын. Тада тухуш философиинже шамбек интереслі пулын пур ябалана, шук ябалаба тарасы, візен пірліхне курасы. Атнер Петрович Хузанкай, шак хыне евлі философия бір монах қалазағынандарны бе шырзақыдардад. Иккен хаос шуклыға хире-хириш тұрат темелі бірде-біріне күшет. Бара шав монах қаланы дұрқын иге алыба шавдыма болады, пір алыба немдеді ваймастын. Вот шағын еші сывызем пұрда да шук я бала сен пірлігі бірге шырзақыдардны Любовь Мартьянова поэзинже де бұр. Тул защитне панулме пат үгед. Шыр чытренен, шыр кесренен илденет. Чыры шамрық туратшын, улми дадақ пулиға, шырде вырдан улмажын тебір дурат пулиға. Кундайынде малдан нулыми евішінже шағын сыдырад, вол пур ябала дей бір қайран, вол үгетте сазықына дырзай улад. Шак шук палми вырынне туратшынже келес жол тада балмешедіне, шак палмешін бара тебір дурат пурныш малла тозасы пулмазанда бұлдарад. Енженде жамбек шуғышлаза кірзі қайсасын, оның вырре жіре үгетте тебір евіш, шытса дұғат теме болады, анжақты вал палми болма барағад, улмайынде. Вот күнда при пулмазан тепри пулметчедене, шав пұр ябалада да шук ябала сен пулым сен пірліге шақсы вара үгеріне дезе қалас келеді. Мартьянова сыввезене форма дележін женде чваш литература тепчевінже тишкерегензен болны. Оның илемліқтен жене де Вера Витальевна Никифорова, Надежда Геннадьевна Ильина тишкерне. Чи премеш тепчегене тада тивишлі хақ парагане Атнер Петрович Хузанкай поиск слова ятлы кенегері жирзақыдартны.